I want to applaud this great man here. Riu ni arakinyirie 60. Na niwe wakinyia 60 and above, you qualify kuingira ikombe ria Ngai JCM utakurio. And because you allowed my muruna wakwa haha gutungata kanitha wa priesthood, kiundu rekire kiega muno kuneana kanitha ni uyu angi makuaga maurumite. Ndukana hute. Ona riria nyuma hare ni ngurituhagirwo ngauga baba askofu mkuu atuika MC matuikaire. No ndauga andu akuru ni maheagwo tuwira twa kumakipu busy. Nigetha matuike busy. We love you and we honor you. Na ni wega muno ni gwitikira ati ithui imwana iria iroka hari o kaundu tungiuga na twike na karehere Ngai ugoci ni undu wondu ucio tura muno ithui na Mwangi tutire na thina. Mwangi ni akagura magego ma mbere mau ni kagure mangi undu uria itangienda wike no gutweherera ni mundu twarite wega as fathers and so ona bereke ngunengera ihwa riaku wi muoyo. Ngai witu amurathime, Ngai witu amwike wega, and as long as Bishop Ben is alive utire mundu ukararira. God bless you.